Umlandeli kaKhuzani ucela abalandeli bakaMthandeni ukuthi beyeke ukufaka igama laKhuzani uma ukuthi uMthandeni khona la asone khona noma khona la asenze khona iphutha. Yeah. Mfowami Manxele wenzile ulife insizwa ikhomba ukuyisola futhi-ke into e-right ukuthi hayi nawe uyasho ukuthi hayi ey'nkambeni kafara hayi beku-too much. Hayi indoda isiyenzile ulife vele mina into kade ngiyifuna ukuthi bebuyisane noNgelovi ngoba abanye abantu bese besizakala and abanye abantu bese befaka uKhuzani phakathi, yabo. Njengalo mfana lo, khona lo mfana ongamphiwa uKhuzani, khona lo mfana nokuthiwa uKhuzani bathi ukhona konke enkandla ubese faka uKhuzani phakathi. Musani ukuthi uMthandeni menze into nifaka uKhuzani phakathi, musani ukumfaka akangena kahlangene nento esuke yenziwa uMthandeni. So uMthandeni usebenzile ulife esendleleni eyakakhathu, waxolisa indlela yaxolise ngayo. Ngiyathemba ukuthi bafethu akusekho kunanga kusho, usekushilo washo ukuthi uyaxolisa bekudluleke enkambeni kaFaro. So impilo ayiqhubeka esayidini lami.